Kubor nakaslem jong unongsan hima. Actually, hot junta. Nampak konstruksi member Babalaji ini Glandra ini kecil. Kalau Anggul the state member in charge, please to state the status of the construction of Spring Kalang. Jawab from the work has temporarily been suspended owing to the closure notice issued by the Meghalaya State Pollution Control Board until consent is obtained from the board, sir. Deputy Chairman, sir, I DM di bala tempau yang dijubab, alor yang dijubili, abang rabu, but ngaku abang suplemen alor yang dijubab, abang Melayu. Ngaku abang nakalian ngaku abang tip, akung kaying di Barokaway, nakai kadau bagai State Pollution Control Board, bahang alor yang dijubili jong Council begini. Deputy Chairman sir, saya boleh diwabal jet. Apabila kita closure notice kepada Meghalaya Pollution Control Board, kadai mat KPIL kepada file House Nomor number 10 atau kekut, kami bakal particularly tanggal council kadai ya kan baru kau dijintai kepada marjan bahkan keumum, apakah keumum. Karena kalian yang dengan KPIL kekut kalai ke order. Ya kena tim bahkan dipet ya baru dijindan dijintai ke marjan kena kepada poka umyan river de lor kami bakal ke inspection team bakal ikut lapha nampak cleanliness of umyan le ya kabat lalit di department melor kekut ke tourism department forest department ke pollution board dipet kata dia dipet lapha Kedis Council juga tindak di tindak kamban akan rectify kita katakan State Pollution Board ada kerja notice temporary kami bawa bala hang semua beri temporary kerja katum lap juga mereka tim kebakat apa itu ke ni don ke jinsu lengo kalau kejubab ke Melayu na di PM dan buram jumi hakaba kata gaji khang na Pollution Control Board kalau temporary ni semua hamula kalau kalian lah benong balada khang di dalam gaji mut kumnon khang temporary di benda ke bakta halor ke umyang ketika pung umyang nanti adam don dikta kam khang hato kadon kam en kum ke council yo lese don kam ke NOC naga benta bante ke gaji Baladon mong kata atau council kalau yok na MRU ke NOC naka Meghalaya naka State Pollution Control Board naka banyak kman. But sa kaway kalong ka ba sulungo ba lada ngkang lada tiong babaro kita kijite yang tulak hanut kat ngeren harut ng kawa umyang. Ang rekat ka bang iipat lada timpay ka to viewpoint ka badan hante na po lenti bagi hias umyang kitay. Tidon kijite yang tu gibatay giba ikendau lagi Iki bami nantu kantu iso wa umyang. Ini iba tu construction tu kaya ibe. Dan mereka itu dapat yang ini kada si konsul long nagalian yung State Pollution Control Board kahang ya kaneka jite kabangila ya sa. Akan ikutjing berjurit dengan ketil tentang arteli points kita ketil ke point bagi dia pen pet. Kebanyakan tiong ba Meghalaya District Council aku raksan kita sistem arca pakai kelempaan permission maka MECL kabar yang bagi kita septic tank kalawan apa satu ke level ke BD bagi kecil ke apa nya tetakara Meghalaya ini dia mengiyo ini notice maka pollution board maka kalawan maka legal advisor ini ban pet ya Meghalaya ini la form ke tim aku berterik la form committee kebentuk mentakane ka aku berterik Julai lailan bat mentang dan pendek ya kan ka jinong kamban ka inspection yang gini ka tang septic tangga abade baka NOC katun ngap de pendek inisial nomor ka dikecaka ni maka dikecaka ni sponsor kami minta ka datang sa septic tang bakilap ba ada macam dun babang la ban rectify na ka kut kalau orang hiba dan kamban shift na tang septic tang kata ka kam pala labe ingin saya penduk pollution board
Deputy Minister Sakawai long hatu man baka council ka jite hatu nakalian dung council ka don kam en banyo it NOC naka State Population Board nang ba nakalian State Population Board kanyo banpe swa bangite it jite ba lada kalong kan rupam kalong kumba ka pentut ya ka jing perspek ke jing menteri ke kam na banta ka council but lada kalong kumta kipor go mensua balipat ya kene ke jingking kalong long nagaleng ka council ninsin ni ke NOC akapor go biang nang makanundan ya ke jingkut ki wede kene ke jing tei ko ka jingking kalong nagaleng jong ka the council kamdan kam mensin permission of state pollution board studio banta kani ke tei bakat tei tam jan jong ka wa omyam kata ki ong badan kam mensin nomor bakan tulis Saku mengelakkan mengelak bapak minister kini abang kong orang bakan ni kandai tak tanya ka diskonsel ka tak lut ya borok itu jumpai badan marjan bakum mo tinggi ke report ke comprehensive report ke bakla prepare ka Ministry of Environment kamu tourism bakla ngat lang kami ke lantil ke marten do itu ke diskonsel kawan lang ka dan re permission dan kam like giveaway tangkani dalam ada janwa bat Kabanga mentang kadang wat sikit bah ko ten makani kala pe por the last isi mo ni dang wat sikit mentang bakla sikit kam sik permission na gede kami teka state pollution board ngab tong baka submit page adu ban lalik ti makut ka lek salakan pe ta ten insa page bagani ka kalasin nan tenrei nilai kan pollution board bah ni ka teo ka ban sawan min session naganta ban page Magalang juni ban rectify the problem kena adin itu insesik permission tak bisa penyak permission. Itu zaman selatan tu kami di kuat banten long malu malah keika ke progres ke bangi lala nak bentar banlek ketika min hante long kumba mensensen labu ini keju kegeli Agaknya kalian jong ke isi, kalau dia tu banai lah banong ke asuran, agak kim pendek apa jong pandai benai. Ia lesai kini kajin ai ke closure notice kalau banong tang hari ini tidak benai. Dia long hatu lah kalau bagan kajin tei kalau jangan dep ni ketang bon juga sateng long alis ni yok tang i jingte. Di channel sosial yang boleh makalian kajin beri po singkalong hi klaya. Long 85 to 90% ada. Hari ini begini closure notice kepada pollution board kadang ho absolute mas parcar kue. Kena kalian juga department engineering department kelas singkia bandit sampai, bad bandit tahu kata kecing tingku sepitang kata water level kepada MCL ke pakai. Ikin saya jadi tu batin tertun saya rectify saya pendek kepada pollution board. Tak pollution. So, yung pwede sa ka jingkili ka ba kata PM Chica. Mr. Deputy Chairman sir, nagbigay ba't ka juba jadi jingkili berwara ay ba balikit kan ka juba kolong nils. Deputy Chairman sir, kini yang kuat ban suplemen. Kalau kuat betul, nak kadang ban kalian ke council long kampat yok ban register ban recognize EA nak banta ini ki practitioner, ki medicine practitioner gitu ni long kalak ban long ba hatu nak kalian ke council kaju pentik na em na kaju khot na em na kaju ai na em di kerja awareness lani la kalong ban kalian jom kita ki practitioners kim semua long alis ni kuat ban ngopo alor kan ni Mr. Deputy Chairman, kami bagi ini traditional practitioner kim kuat kila kuat apa pernilai yuk kediang tu nombor 100% nut di application nak ini ki practitioner kila mereka nak kalian jong ke commission
Nila konkret ia ke etikat tu kat ni kriteria. Nama tamdong ke basuk yang ini bah mincu register kat ya tibawan ban registration. Ini nama lihat dan kriteria. Kena tak kadau nak kalian juga commission nila constitute RW kabut. Keba kani kabut kan bisa kan kat ya ki kot kisla TBD buat jing apply kini ki registration. Te nak kalian jom ka commission buat nak kalian jom kabut nila konkret ru ya kini ki ya ka application form format PA jing don kam te ngatai nak kalian ka commission min sa penkloy ya kini kam namar bahaga jing sisa nila ada ban dat nadu kini ki benai tendai kamu pitip ni na ka jinglong jingman dong ka pertai kini ka klam kala taklut ya ka bangimyo ya ka bangini kenduk kat ha kum ka commission tendai nga ai ya ka jingtip sapi kamtam member berkeli kini ba nak kalian ke ni second step ini kom but in the process no ya kini ki application ya kini kiba lawan apply data commission. Aku boleh sebut ni kini ki jubab kepada kalian yang siam berom ni laan. Dan don lihat di jingkuak dan pe. Nak kalian jong ICM ada tempau mentah ba mlong ban register kat kibawan. Dengan kuat bentuk long hatu kadi ka bentah jong di council bangin wadnya lagi long ki baklan nane lagi long ki balak nane lagi long betip alor kene ka jinang ka jitip jong kini ki profesional ka jongi ni alor kono ko bentah baga di council kadon ka bor hakini ki kriteria ka baga di council jingi kadon bambu na ka bentah kini ki bakwa ban yo ya certificate nang ba kidon na kalian jual ki adon ki bawan ki bakwa ban register lane ban yo ka jing itu na kalian jong ka di council kat kung begitu ke banga yo kan ke banga tiwan sana kalong ba kumolong mentah nak kalian jong ke sektor India kadang ke Ayush mission kaba nak kalian jong ke sektor India mentah ke bunba kiskin nak bentah kini ki traditional medicine practitioner kaba kila benyo lengba kan ke Ayush mission ki ka jingkwa ke juki bentu kalong nang ba kila benyo ya kila nyerap nak kalian kiskin tiba kide benyo hok ban yo sya kita tiba sudon kam ban yo ban penha ya kene ka ba maki ki kilaban ke jingang ke tip dinagal yang jomang ko bentit ye ki kriteria tiba nakal yang council kabu naga bentak kini ki practitioner nang bakin suk ban pembiang bakila ban yo ya ka certificate dan ke jing itu nakal yang jom ke council